الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Mahuli mga manununtut ilmu, harumini kumawa kita niyo bago pangadjian tumaalok pasambahayan. In pangadjiun na to harumini amuin pagtawahon sujudus sahwi atawakan sujudus sahwi lang simpakat kaun na to in hukuman niya in mga kasabab-sababan amuin patot sujuran sahwi naiman sinhantang dakbus niya bang biyaddiin sarta bangunuin sugsuhunta hasujudya. Muna-muna nah, in ma'nasin as-sahw atau akan sahwi amuin yan kaya susulat ko hataas. In hatisin sahw tawakan sahwi mutlaqul khalal الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا. إن هاتس سها آتنيا نساء أتوكل نلوبة in maksud sin sahura hindi amuin kasaan magkahinang sin tao magsasambahayang alawm sin sambahayang sibu da ka piyagturan atawakan wala ingan sin kasaan yadto as-sahu as-sahu. Nah, in pagsujud sahwi, tawakan sujud sahwi, syara kato taniusin Allah Ta'ala jabran lil khalal. Syara siya hipaghukas sing kasaan na hinang muhalam si sambahayan. Wa irghaman lisyaitan iban pangdustai ha syaitan. Pangdustai ha syaitan. Idan in maksud may tasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato in pagsujud sahwi jabran lil khalal hipaghukas sing kasaan wa irghaman lisyaitan iban pangdusta ha syaitan.
may tadto pangdusta ha syaitan. Sabab in syaitan tumoyo manasat haipon awak to siya nagsasambahayan. Nabangyad to masasat niya. Anak Apo Adam, hawak to nagsasambahayang landuing kuyag niya. Ati niya, nadawhat niya in makso. Nabangin ipon, amuin nasa halom sim pagsambahayang. Nakatumtum, sarta, makasujud-sujud sahwi. Madto pahigad-higad in syaitan, magdangulmul, magtangis. Iban, pag iyan niya, nahina na kulong niya na dusta, sa wablong niya anak Apo Adam na sa simujud patuhan Rabbul Alamin nagtawbat, adapon long niya ako, naam, wayron ko hinangin yadto kaman kimarok na in karupangan. Na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas siya na siya agsambahayang. Bakas. Nasabot sin Imam Ibn al-Arabi al-Maliki. In nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kasaan na siya halom sin sambahayang na kalima. Nasabot sin Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Muna, makasjimatuha Rasul sallallahu alaihi wasallam syakka fi adad ar-raka'at. Nagsak-sak siya bang pila na rakaat na sambayang niya. Jimatu yan. Muna. Hikaru wa kasaan na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qama min ar-raka'atain wa lam yatashahhad. Bakas siya nakatindog amuin lingkod tahayat panagnaan, wala siya nakalingkod, siya nakatuloy siya nakatindog. Jimatuyad to ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhikatu niya bakas jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simambahayang siya 4 rakaat, nalupa na sa in Rasulullah, nakasalam siya 2 rakaat. Pila na? 2 na. Hika-4, law sin Imam Ibn al-Arabi, annahu sallama min 3 rakaat, bakas jimatu, simambahayang siya 4 rakaat, dahil doon man siya hika 2 rakaat, nakasalam siya. Hika-5, bakas na sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatindog siya pa 5 rakaat. Law sin Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-salati 5 marrat, nakalima siya long niya inamu inna sa. Arakalaon mga sub, may tanasa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to siya nagsambahayang. Sinin magkasa, magjato, hamano siya amuin likap. Bukun ka. Magjato yung mga kasaan na dahin hamano siya amuin qalbuhu ghafil lahin. Amuin pangatayan niya likap, dohay impipikil, masain ta. May talong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam masa, pangbihad tulong niya likap. In jawab hadto, mga jama'a barhurmat, lawsim mga ulama, saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liannahu غاب عن كل ما سوى الله فسهى عن غيره.
li'annahu ghaba an kulli ma siwa Allah fasaha an ghairihi ta'ala washtaghala bi ta'zimillah. Lang sa mga ulama nasahin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ingata in sabab hangkan siya nasa sabab nalimun lawa hawaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam nalimun hawaktu siya si mambahayak nalimun lawa katan kanim parihalan dunya hangkanda sabab sinamuin kalimun lawa niya pagmunajat niya iman sin Tuhan Rabbul Alamin sambilin taon sin rakaat kalupahan niya. Subhanallah. Atin niya hukum niya sin kita ini amuin bang masa in sabab impipikil ta mga pagkaon ista bawlo meeting kay Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan siya nasa sabab sinlawm sinamuin bang mga naglurup amuin lurup niya pagmunajat niya man sin Tuhan sambil miabot kalupahan niya na bang pila rakaat niya sa bayan niya. Mating panagnan jawab hikarwa alam sin mga ulama lianna iradat Allah ta'ala هي التي جعلته يسهو في هذه المواطن لبيان التشريع. Hangkan nasain Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kia hendak sin Allah subhanahu wa ta'ala masya waktu siya nagasambahayan maita ha supaya mahinang syara' aun mahinang padduman sin ummat niya puas niya. Sabab bang wala nasain Rasul sallallahu alaihi wasallam di ta kaingatan bangunin hinangunta. Asabab yato kaya hendak sin Allah subhanahu wa ta'ala masasya supaya mahinang panghidu kato taniyo bangkitan niyo masa bihain hinangun nato. Now. Tayyib. Bihaun unin hukuman sin sujud as-sahw wajib amun sa kurang-kurang bang kita ri makasujud sahwi magdusa kita di masahin sambahayan atau unin hukumannya. Nah law sim mga ulama in sujudus sahw huwa sunnatun 'inda huduthi sabab huwa sunnatun 'inda huduthi sababin min asbabih in hukuman sin pagsujud sahwi in siya sunnah bang jumatuing sabab amo in subay ko sumujud kanila in hukuman niya sunnah hati niya bang saubama in hambog manusia yaw nasa amoy magkaunahan sa sujud sahwi wala siya simujud lam tabtul salatuh wala nabakali sa bahayang niya wala sabab maita sabab bukun wajibin na mo in hukuman si pagsujud sahwi sumagawa na ambang niya sujuran sahwing kasaan na hinang niya kana afdal labi afdal amuyadin sunnah labi afdal amuyadin sunnah na'am sabab jimatu hazaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk adlaw in hadithi na sabbuta sahihul Bukhari dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam salla bina adh-dhuhra wal 'asr hambuk adlaw law sin Abu Hurairah si mambahayang law ni Rasulullah luhul ataw kan 'asr fasallam pagsakali pag-abot pahikar wa rakaat nasain Rasul sallallahu alaihi wasallam fasallam nakasalam siya ampay luhul liman sin 'asr day ha mga sambahayang upat rakaat day doon man pagsalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-iato rin ang mga sahaba
Himawakkalin hambuk sahabaingannya pagdang layon hidul yadain. Hidul yadain. Inati sindang la hidul yadain natin ya biya. Long singkaywanan maglilay sin hadith ang kansiyat yawak tarwa lima sabab mahaba in lima niya. Ya madto malakbo in lima niya mahaba. Impactag kan hidul yadain. Amin tarwa lima. Long sin dhul yadain. Long niya as-salatu ya Rasulullah ana qasat atau ana qasat. Ano long niya ya Rasulullah? Kahilangan nin rakaat si sambahayan. May tanto nakasumo siya biyan. Sabab sinluhulin siyang bahayang 2 rakaat na. Unin sambung kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayrun long niya kahilangan. Iban wayrun long na napindain hukuman. Masira. Nalong sin dhul yadain ya Rasulullah. 2 rakaat din siyang bahayang mo. Wala siyang kukupat. Orin hinang sing Rasul, namarik sa in Rasulullah pakaiba ng sahaba. Faqala ahaqqun ma yaqul? Mattanim bisara na ini. 2 rakaat din na siyang bahayang kumukulupan. Ahaqqun ma yaqul? Qalu na'am minaghilahuun ya Rasulullah. 2 rakaat da. Inna siyang bahayang mo. Fasalla raka'ataini ukhrayatayn. Timindogin Rasulullah. Gianapan niya 2 rakaat. Timakbir siya nagbalik. Gianapan niya 2 rakaat. Thumma sajada sajdatayn. Pag hinapusan, before siya simalam, siujuran niya pa 2 sujud. Aming pagtahon sujud as-sahwi. Namo ining dalil sing kita niyo. Sin in pagsujud sahwi. In siya sunnah, bukun siya wajib. In siya sunnah, bukun siya wajib. Nah. طيب. Uno naman in asbab. Atisin asbab. Uno naman in mga kasabab-sababan. Uno naman in mga reason long simbasa ang galis. Sumujud kita sa na. Aw nini upat nasabot ko asbab. Kasabab-sababan sim pagsujud sahwi. Muna sumujud ka sahwi. An yatruka ba'dan min ab'ad as-salah. Apabila ketinggalan mo in sunnat ab'ad sin sambahayan. Mating panagnan sabab. Sumujud ka sahwi. Bang kalupahan sin magsasambahayang in sunnat ab'ad amoy naka na to na 5 bay. Uning sunnat ab'ad. Mamalik panumtum kita ni. In sunnat ab'ad 2. Sunnat ab'ad 2. Muna at-tashahhudul awwal. At-tashahhud al-awwal pagtashahhud panagnaan. In hukuman niya sunnat ab'ad. In hikarwa hamujahab sin Imam Syafi'i al-qunutu fil fajr pag-qunut hasambahayang fajr in hukuman niya sunnat ab'ad. Bang mo kaya tinggalan in hambuk daing harway ni sunnat kay mo in sumujud ka sujud sahwi. Sunnatin sumujud ka sujud sahwi. Nah. Biar din lang ta. Muna sabuton ko na yung dalil sin bang kita makatinggal sin ab'ad sin sambahayang sujuran siya sahwi. Nasabot na hadith sahih al-Bukhari wa Muslim din kan Abdullah ibn Buhaynah radiyallahu anhu
قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. Hambuk adlaw long sin Abdullah ibn Buhaina, nakasambayang long ni Rasulullah, miya magad kami hatay Quran niya. 2 rakaat dalong ning siyang bahayang niya, hakay ba ng riwayat in siyang bahayang niya ni luhul. 2 rakaat dalong niya. ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. Sa kalilaw na nagsambayang man siya long na sinluhul niya. Pag-abot niya pa rakaat hikarwa, lam yajlis, wala siya limingkod. Qam, nakatindugin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Faqama an-nasu ma'ah, miyagad na yung tao timindog kanya. At iniuling katinggalan si Rasul. Tashahud. Wala siya nakatashahud. Falamma qada salatah, wa nadharna taslimah, kabbara qabla at-taslim. فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. Pagsakalilaw si mga sahaba, abihad to nakilupahan nin tashahudul awwal, pagkita na mulong niya muin pag-abot niya pa rakaat hinapusan, wala siya long niya si malam magtuy, timakbir siya si mujud, 2 sujud mo na yung sujud sahwi, ang pasalong niya si malam limilingkod pa siya. Namaka tara hindi. Tayo nga hadithin Abdullah ibn Buhaina, in makatinggal sin ab'ad, sunnat ab'ad si sambahayang sumujud siya sujud sahwi sabab nahi ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin kaya suy-suy ka to Abdullah ibn Buhaina. In qunut bihad turaysab in dalil kanya qiyas law sin mga ulama. Bihad tur. Now, bihad din yan to. Bangsa upama kita nakatinggal sinamuin tashahudul awwal, sa wala patud kita nakatindog buntol, haot nakatumtum kita, nakabalik kita limingkod. Una ito sumujud pa kita sahwi at awad din ang hinangunta. Tabi huma. Lawsim mga ulama, idha wasala ila mahallin تجزئ فيه القراءة فقد تلبس بالقيام. Bangin manusia amin pagyan niya Allahu Akbar, bangin to akada karon limingkod siya, kalupahan niya yung paglingkod, nakatuloy siya timindog. Banglaw si mga ulama, doon na siya hatampat amo in tatay maun ning pagbasa sin Fatiha. Kuno tay maun ning pagbasa Fatiha, bang ko nakatindog na. Tawakan masok na ko timindog. Bang ko nakaabot na maun patampat, amo in tatay maun ning pagbasa sin Fatiha. Mabista na kaw nakasud pa aming pagtindog, di na kaw manjari magbing limingkod. Naam, hituy mo na siya timindog. Paghamuin hinapusan, sujuran mo rakman sa sujud sahwi. Biya ni dagbus niya. Nah, kita unta. Nah. Lihat. Laung ta. Daing siya haruk, daing siya sujud. Laung niya. Allahu Akbar. Mangatong paamuhon. Limingkod na siya. Nalupa. Allahu Akbar. Amin tindog niya biha ini. Intindog niya biha ini. Impangasubo. Intindog biha ini, masuk palingkod atau masuk na siya patimindog? Masuk na siya patimindog. Bang siya amuin, masuk na paamuin timindog, hituin niya na rin na siya magbing pababa. Sabang siya may masuk papaglingkod, lang niya bihan. Allahu Akbar. Imbiha ini masuk papaglingkod. Lingkod na ka. Allahu Akbar. Tamam? Nah, amuin ضابط لو سم mga ulama. Na, hauro tanakain amuin pamandu bihat. Ring hadith. Aun hadith ka riwayat si Imam Ibn Majah wa Abu Dawud wa ghayruhuma عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس
Isiyusiyo saddasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalupas siya. Wala siya nakaamoy nakalingkod. Sakali nakatindog siya, bang wala pa siya nakatindog, tindog tu'lid, atawakan, wala pa siya nakasuo pa pagtindog, falyajlis libingkod siya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idha istatamma qa'iman, sumakawa bang siya nakatindog na tu'lid ng tindog niya, fala yajlis, ayaw na siya limingkod, wal yasjud, wa yasjudu sajdatay as-sahw, sa sujuran niya na sujud as-sahw. Naam. Amo yan. Idanim panagnaan, apabila makatinggal kita, sinamuin sunnat ab'ad, sinsambahayan. Naam. Damit yang bihad turay sa binha kunut. Inha kunut. Apabila kalupaan mo yung pagkunut sa fajar, pagyan mo, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kalupaan mo, nakayan ko, pagyan mo, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mangad tupamuhon kumunot na kausawin madhab mo madhab. Si Imam Shafi'i. Kalupahan mo. Lang mo, Allahu Akbar. Di na ko. Impang na sumurayin doon, inhantang bihain, masuk sa pakain. Pasujud at papagtindog. Bang siya masuok na paamoy sujud na ko. Sabang lang mo, Allah, masuk pa siya ni pakain. Masuk pa siya papagtindog. Bing ko magbalik. Pakawrumwa ah. Uno tayong dua sinamin kuan. Sinamuin kunut. Bina yung pagkunut, maulana. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, pagsasambagbang saan. Tuno tayong kunut. Huwag na maingat magkunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Makayan ko, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, was-salati al-qa'imah, sambagbang. Subhanallah. Naam. Habis ito, anong magkukunuti man sindi. Subhanallah. Ang kaibanan, magkunut, hawak to sujud. Magkunut, hawak to sujud. Makatanyo rin siya Allah subhanahu wa ta'ala. Imano siya magkunut, hawak to sujud. Aun yan din ka ito, magbasa. Hawak to na siya nagsusujud, dungo rin doon. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ولين hukuman simbihad in hukuman simbihad bangin maksud niya nagkunut siya hasujud kasaan dakula subay na sujuran sawi tabi aw niya nagaamal bihad magkukunut hawak to sujud. Dumuha rin dun, sin du'a al-kunut, hawak to sujud. Bang inniat niya, nagkunut, haamu in tampat sujud, naam kasaan niya to, mapaul siya, subay niya sujuran sujud sawi. Sumakawalong sin mga ulama, bangin maksud niya, zikir patuhan Rabbul Alamin. Mukunin maksud niya nagkunut, biya siyabot niya sa jabilang du'a, fala ba'as wairun sa'niya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah. So amo yan tim panagnaan laong tabihan sinamun suway ta sujura. Nalaong ta rakala magpangaso. Sa upamain imam di magkunut. Ina ko magkukunut, kunin hinangon ko. Manjari ba ako magkunut? In jawabu na'am. فإن علم المأموم أنه يلحقه في السجدة الأولى ندب له القنوت. Apabila kaingatan mo in imam mo yaon di magkukunut
bangkaw kimunot, abutan mo ra siya panagnan sujud niya, nudib, mustahab, sunnatin, kumunot pa ka. Tama? Bang mo siya abutan dahaw no, panagnan sujud, kunot ka. Aw fil julusi bayna sajdatain jazalah. Atawa kan na-estimate mo na sa longwa ko ni kumunot, abutan ko pa siya halingkod haot sinamuin dua sujud. Yung lingkod niya. Abutan ko pa siya rin doon. Diyari pa ko kumunot. Sumagawa. فإن علم أنه لا يلحقه عند الهوي للسجود الثاني وجب عليه ترك القنوت. Sumagawa. Bang in hatatab mo. Di kura siya ini abutan hamon sujud niya panagna. Iban halingkod niya. Abutan ko na siya rin dito na sujud niya hikarwa. Dahin doon di na siya manjari magkunut. Dahin doon wajib dia na tinggalan ng kunut. Bang siya rin mabaya maninggal sing kunut. Subay siya magniyat mufarakah. Mutas na rin nga imam. Tama? Bang siya rin magniyat niyatul mufarakah. Yaunda siya nagkukunut. In imam niya yadto na simujud sujud na hikarwa. Batalat salatuh, batal magtuloy sa bahayang niya. Tabihu ya jamaah. Murah-murahan ini tumasawa na. Mafhum? Nah. Subhanallah. Nalaw mo, in imam ko rin magkukunut. Baka kung magkunut, ikawin na ako malayo. Unin hinangon mo, ayun ako magkunut. Tanggungon na ito sin imam mo, bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Nah. Sabang tabalis ka to. Ang tabalis ka to. In imam magkukunut. Ma'mum hindi magkukunut. Naam. Dahil hindi wajaba alayhi an yaqnut muwafaqatan lil imam. Mawajib ka niya in magad magkunut mayta pangangarin niya imam. Saan siya rin magkukunut? Sabab mayta. Sabab imbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kandabiyutan ang imam asupaya pangangaran. Namang sa upaman aun imam niya rin na siya makadain doon. Anong push niya? Ang kandabang siya rin magkukunut. In imam niya nagkunut, naam kumunut siya muwafaqatan lil imam pangakad niya ha, imam niya. Naam. In hikarwa sabab. Yung panagnaan sabab bang kita makatinggal ba'd min ab'ad as-salat bi'asin qunut bansin tashahhud al-awwal. In hikarwa asyakku aminin fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at. Asyakku fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at. Dain ha mga sabab manjari na ko magsujud sahu atau sunnat kayo magsujud sahu apabila nagduwaro ako syak ati sin syak nagduwaro bang pila na yung taod sin rakaat na sambayang duwaro ako long tuna atau upat sakaling pagduwaro mo yaon narahima ba? Lang tapag sambayang mo, pag sujud mo, nagtali na ka. Ikapila na ba ini? Timindog na ako, ataw limingkod pa ako. Ataw hikatu na ba, ataw hikaupat. Bang in pagduwarwa mo, hima ba? Sambil kau nakasujud, nakasud kau pahambok rakaat, dahin doon, mabista na siya, sujuran mo na sa. Sa abangin na mo in pagduwarwa mo yan to, naig na magtuhoy, lang mo ba nagsusujud ko, nagtali ko, duwa na ba, tawatu. Sa kaya nakatumtum na ko magtuya, lang mo duwa patri. Naam, nakorek ko rin baran mo, fala yasjud wa yung sujud niya rin. Tama? Mafhum na ito? Na. Bangkaw nagduwarwa. Duwa atawatu. Tu atawakan upat. Unin hinangunta. Yabni alal yaqin, kawaun muin sa baba-baba. Amin long sin
mathematics long niya mo in least common denominator. Bangaon to, iban upat. Pegdoarwahan mo, kawa mo patu. Kawa mo ipakain, patu. Dua atawa kanto, kawa mo parwa, mababa. Maita, sabab in mababa, siguro, na hinang mutod. Yakin, pasti, na hinang mutod siya. Ada po din hikato, amat hindi pegdoarwahan. Mang nahinang mo na tawa. Yang kanda paputol kau paamuin, siguro paamuin parakala, tantutod na hinang mo. Naam, ang pamukumuntin nyo, paglasyat to ang pakaw, sumujud-sujud, asa. Naam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, "Idha shakka ahadukum fi salatih, falam yadri awahidatun salla am ithnatayn, falyaj'alha wahidah." In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila nagduarwain hang kataurain kanyo, hasambahayang niya, di niya nakaingatan hambuok ka, atawa kan 2 rakaat ni nasambahayang niya, naam falyaj'alha wahidah, kawaun ni namoy mababa, ampas siya mo yung ganapan niya, sarta sujuran niya sujud, asa. Ampa niya sujuran sujud, asa. Na. Biat diin, banging kalupahan mo, atawa nakatumtum kau, puwas na sambahayang. Naubos na ko si mambahayang. Luhol, ikad to ta luhol. Sakali, lawsin mga jamaa mo, katuan, tawa imam, 2 rakaatin na sambahayang. Uning hinangunta. Ahalin. Hahalini. Bangkaw kaya patumtuman sin kulang 2 rakaatin sambahayang mo. Apabilain waktu wala datod limukay at iniring hakasalam mo kaya patumtuman ko magtuwi wala da siya nakuta malukay sud kau magbalik pasambahayang takbir kau Allahu Akbar ganap kau hambuk rakaat ampa kau sumujud sahw ampa kau sumujud sujud sahw inyad to bang wala nakuta malukay sa intala al-faslu apabila limukay na uwas na ka mo nagsambayang nagtasbih na subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ginom na kahawa mga upat baso kahawa na law sinhambok imam tuan law na turay na sambayang ta kulang pa hambok nalong baita ko ay nagbaita nalong dagbos nag-uus-usay sa bakumay daw kuminom kahawa oro rin man dyan ka mo humog takbiratul ihram gumanap Allahu Akbar hambok la di naman dyan maita malayo na iban himaba na inamuin inuno infasal inamuin long tabihan dahing hawak to pagsalam sabil pa may pagsuod di na maunin lungay hisin humukom long niya bagura iban simbaw kayo na long sim mga ulama urf aming kabiyaksan long sing kayo manan mga ulama kirahun mo innabis saramu bang siya himaba biya simbis sarahidul yadain okay pa bang siya himaba na rin simbis sarahidul yadain hindi naman jari amin hadith na sabot kain pila kalimatin na sabot hidul yadain bista-bista sin mga ulama, kulang maglabi mga kauhaan tagdua kalimara. Amin bisara sin dhulyadain kaina hadith, kauhaan taglima kalimara. Iyan siya sin iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang napinda ng sambay. Bangkaw nakakabtang hat pahangpo kalima. Atin niya less than dahing haming kabis sarahi amuin dhulyadain, waysa niya takbir ko magbalik. Continue ha. Naam, continue ha magbalik ganap sa jakaw hambuk. Ampa kau sumujud sahwi. Sa abang kau nakabis sarana, langsin mga ulama, mga kaiman kalima na yung gimwa. Hinisan ni mga nagkasabot mo, na ang takbir na kang magbalik ka magsambayang. Tama? Magbalik ka mo,
sumambahayang di na matabalin bihat. Di na siya matabalin. Now, inhikatunia, ارتكاب فعل منهي عنه سهوا إذا كان يبطل عمده الصلاة. ارتكاب فعل منهي عنه سهوا إن كان عمده يبطل الصلاة. Artinya bang kau makahinang-hinang pianglangan. Nakahinang kau hinang pianglangan, wala mo piyagturan. Sahwan. Inamoin hinang yaon bang siya pagturan makabatal. Sana hinang mo siya, wala mo siya piyagturan. Sujuran mo siya. Yasimbyad diin. Naam. Launta, nakabisara ka ulam sa bahayang. Maalum ka ito tanim, magbisara ulam sa bahayang, makabatal bang mo piyagturan. Na nakabisara ka, wala mo piyagturan. Pagya mo, Allahu Akbar, dahil doon man nakabisara ko mo, sayang. Ang kitumtuman mo, ano sa kalikapan nito, sayang. Kitumtuman mo, subhanallah, halang sambahayang tuya ko, saway mo, wala mo piyagturan. Sahwat, bang sadya ito piyagturan, makabatal magtuwi. Dahil doon, hukasin kasaan mo yan, tubang kusong na sumalam sujud ko sujud. Sahwat. Sujud ko sujud, as-sahw. Nah, atawakan nakakanap ko hambuk rakaat, 4 rakaat na luhol. Naam, nakakanap ko hambuk na ng 5. Nabang ito, piyagturan na saan maba, tabang utiyon. Sa pagkaway mo piyagturan, sujudi sadya sahwi. Sujudi sadya sahwi, mayroon na saan. In hikaupat, hinapusan, naqlu shay'in min af'ali as-salah, ruknan kana aw ba'dan, aw suratin naqalaha ila ghairi mahalliha. Naam. Hilatun mo, ini kaupat ha, hilatun mo inhambuk hinang hasambahayang, paamuin tampat, bukon niya tampat. Hilatun mo inhambuk hinang pabukon lokal niya. Launtan. Yaon ko hatashahudul awal, imbabasaw na tashahudul awal, التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام. Pagput mo ini, pagyan mo Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmid. Nagbatiha kau hatashahudul awal. Lihatun mo in amuin pagbasa sin Fatiha, pabukon, tampat niya pagbabasaan ka. Wala mo piyagturan. Naam. In hukuman, sujuran mo sa sujud sahwi. Naam. Atawakan, long tabihan, pagruku' Allahu Akbar, nakabasa ka urain doon. May sinamoy, long sinamoy maulana takaya na, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammad, khalas, sujurin na sahwi. Naam. Wain. Basta liatun mo na, inhambuk babasahun, patampat, bukon niya na tampat, kasaan yan, sujud isa. Hambuk na rin doon, impagbasa sin kunut, hawak to sujud. Tabi, mataod makasubuka, kulong na katununin hukuman, magbasa kulong na sin kunut, hawak to ako simusujud, okay ra ba ha? In jawab, bukon okay. Bangin maksud mo nagbasa ka, hawak to ko sujud, biasa mo to rin kunut, maksud, nagkunut ka rin doon, kasaan yan subay siya, hukasan sinamu in sujudus sa. Sabang maksud mo, siyabot mo sadya yung dua. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawalla. Maksud mo, dhikr, jimikir ko patuhan. Sabi maksud haun, dhikr iman dua, wa irun saan yalaw sin mga ulama. Na, immamarra kay kanya, amunain niyata. Amunain niyata. Naupat sabab, nasabot ta. Na ang bang ini jumatu kayo, sunnatin hukuman, in sujuran mo siya sahwi. Sunnatin hukuman, in sujuran mo siya sahwi. Inapusan na yun doon. Yan din yung pagsujud sahwi. Yan din yung pagsujud as-sahwi. Yung pagsujud sahwi, dua sujud na siya. Yan na sin sujud sambahayang yan. Na, bangkaw mabot na pa hinapusan, amun hinapusan lingkod, ayaw na ako sumalam. Sumujud ka,
Allahu Akbar, mamasya ka rin doon. Imbasyaw mo rin doon, biya na pagpapasyahon ta. Subhana Rabbiyal A'la. Naam, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Amo rin babasyahon. Allahu Akbar. Rabbi gfirli warhamni. Biya na pagpasyaw mo. Allahu sujudam ko ikarwa. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ubus na yung sujud sahwi. Ubus na sujud as-sahwi. Nalaw mo kaatuan, pagpasahon kuro kaing. Jari rabaha. Amin mamasahin kayo ba ng subuhun, kudusun, rabbul malaikati warruh. Way saan yan. Amat imbiyasa mo. Bang imbiyasa mo. Allahumma laka sajad, wa bika amant, wa laka aslamt, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويرون سعديسا من قولي بك مسسن ini دون نكوها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أمونات كهنا تمام نعم مو كان بسين ini نعم لبين ديون ويرون سعدي نعم يدو إن هتمود سنهالا sin sujud sahwi. Murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala kaya pahaman na ito yung upat. Sabab, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, naam maray magbang na puwasin pagbang yun, isyusin mga subo. Insyaallah ta'ala ukabing lawang pagpangasun. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة. Nakakaon pangasubo. Alisin sa bayang, mga jamaah. Salam. Dinugarak musukan. Tungkol siya maganda na biyaring katon mo sa pama nakapagtasyahod at tahiyatul awal katon. Ito nakapagniat kita tahiyatul akhir katon. Basta. Naubos mo yung tasyahud. Balik katon na tasyahud ko at tasyahud awal na nabasa mo rin ito tasyahud akhir. Very nandan. Mayroon na saan, insyaAllah ta'ala. Mayroon na sujud sahwi na dito. Ina tashahud al-awwal, inabas na tashahud al-akhir. Mayroon na saan yan. Ayan ako magsujud sahwi yan. So ini imam yang tambayan siya panagnan mag-isa. Sujud yan siya. Ruko. Sujud. Makakuan siya yan. Nakadiretso siya. Nakadiretso siya. Ubusin jamaah. Na subhanallah. Subhanallah. Sa continue rin pagsambayang niya. Ubus pagsambayang niya, continue ra 4 rakaat, ganapan niya ang karakaat sambayang ang panya sudulan sa taon. Kung masang sambayang Tatodusan niya. ngayon ang 5 rakaat ang panya sudulan sa awit. Dapat sa yun sin jamaah. Ganyan subhanallah. Hati niya, bangsa upama o imam. Pag-abot niya pa ikaw 4 rakaat, wala siya limingkod. Timuy siya, tinyaki manap siya mukrakat. Siya hawin na siya si mga imam, subhanallah, subhanallah. Wala siya limingkod. Sinya tuhi kalima na. Unin hinangunta. Muna bang tumtuman mo na siya bihado sinnasa na siya. Wala na siya limingkod. In ma'mum, suwairi man jari makan. Di man jari makan in ma'mum. Sabab, kaingatan mo na bang kaumiyagad, kalaungan na tulin yung kanya. Kalaungan na to. Wayron siya bahayang 5 rakaatin taon niya. Way, 4 na. In imam bang siya makarong siya biyato, subay tuod siya limingkod. Subay tuod siya limingkod. Bang siya nagmatukas, sining kanya kalaungan na, biyato tumtuman na siya subhanallah, ba'talin sa bayang niya. Ba'talin sa bayang, sin imam. In ma'mum, di siya man dyan makad. Bang siya miyagad, sin kaingatan niya kasaan na niya to, ba'talin siya bisang bayang si ma'mum. So ako yung makmumet ko. Minig na ako. Yakain na kao. Minig na ako. Tapos Imakbil ako nagbalik ako upuan, makmum. Yakad daw kanina nagjamaa. Masahin sa Uy, pagkakas. minig ko na yung sambayang. O minig na ako sa bayan nga. Pangubos. Imakbil ako. Miyagad ako ka na nagbalik. Ano rin man dyan ikaw magbalik. Malam pangaso. Allahu Akbar. Pangan natin yung mga real na yung kayo. Miyagad na ko ito ilang balik. Ayaw na ko man dyan. So ikaw magmutas na rin ka na. Yan, mutas na ko ito. Okay na. Kaya pahaman na insya Allah ta'ala. Dari mga surusan. Pamanjari kita magdoa alam sujud sa doa. Alam si sujud, manjari.
Lagi mo kayo magiging. In pagdua pagsujud manjari. Misan uno-uno na. Ayaw sadya magsinub. Ayaw sadya magsinub. Siya nga rin sa manjari. Di manjari. Arabon niya. Laminin dayaw niya bang siya maghapal ng mga ruwa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang papangasunod. Ako na. Ako niya alam jamaah terus nagsalam na terus in niya siya rin nalaw. Susurat pa nung sa hawi. Siya na rin yung pikiran niya nalaw. Bang in ma'mum. Malingkating pangaso. Nasain ma'mum. Laung tanasain ma'mum. Nakasalamin ma'mum. Impangan na niya, sumalam na yung imam. Nasaon sambihan, rakaati karwa, makasalam ko, Assalamualaikum warahmatullah. Pag kita tuway, pati mindog pati, nasa ka. Unin hukuman niya. Sumujud pa siya sa wili na. Imam niya na in tumanggong hato. Imam niya na in tumanggong singkasaan niya. Sawabin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, al-imamu damin. In imam atas tanggung siya. In imam atas tanggung na siya. Bangkaw na siya, ayaw na ko sumujud sa dahon na tanggungon na to si imam. Na, why not? Bangin in ma'mum. Malingkating pangasubo. Atin niya magsujud sahwi. Sakali si mujud sahwi imam, in ma'mum wala miyakad. Unin hukuman niya. Bang in ma'mum wala miyakad ha imam, hapag sujud sahwi, hawala siya na kaniyat niyatul mufaraqah, batalin sa bayang niya. Bangin imam, sumujud sahwi, sujud ko sahwi, misang kaway na sa, akad ko kanya. Nabang kau ni makad kanya, na nagmatukas kau, hawala kau nagniyat, ini kau mutas na rin kanya, batalin sa bayang. Batalin sa bayang. Suway na kau makad. Na, malingkat din pangaso. Ang katanong papangasunod. Takad ko. Lisag unom sing mahinat, mabilang na kuno kada, lisag pinin pagbukasin suka. Lisag unomang po, mataas na yung suka. Ataas na yung kuwan, mabilang na siya kada. Mabilang na siya kada. Na, mga kuwan na. Kasalamin imam, urusan pa sa simudin sawi, ibu si imam wala simudin sawi. Ngayon ba? Si mujudin, si malamin imam, Basta simudin sawi. in imam. At ini mo natin majhab niya, puas sinta sambayan. Ibu si imam wala may kada sudut sawi. Hmm. Kunin ba yung hukuman siya? Okay na yung sambayang niya. Nakakuha na. Wait. Okay na. Basta sin nakakuha na siya ng sambayang. Now. Ang papangasunpat. Mapama, nagsambayang sila kasar. Paglisag to, nagjamaa sila. Nagjamaa sambayang. Nagjamaa. Sa inasal, lisag to kay wantakbuhanin. Nagjama na lisag to. Nagsambayang sila lisag. Inaasar lisag to nga pa. Lisag to yun. Naunin pangaso mo rito. Oo, naman dyan kita makad kanila sa sambayang. Mayroon sa ito pagkakadlarakin sambayang. Mayroon. Lisag to pa magsambayang. Advance. Early sambayang niya kasi. Now, advance. Subhanallah. Now, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا